sonke tandla tethu bazalwane. Cela sonke nje siphakamiseni tandla tethu. Orando shala bahamba lobo suka banda labo. Rala mamosa makatala makasanto ya kapara. Rala mahasanta mondo saya di kapara mamosa. Shala mahasuya mokoshi katala mamosa. Siyabonga moyo ngcwele nani Nkosi ivili lakho liseka ukwehla. Lord, we pray for your move, we pray for your touch, we pray for your glory. We pray for the manifestation of your power. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Ake simnikethe nithumo letandla bazalwane. Simnikethe nje ithumo letandla letenkulu. Siwave nje tandla tethu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Let's give the Lord a hand of praise. Higher, higher, higher. When the praises goes up, glory, glory. Higher and higher, higher, higher. When the praise, oh, His glory, glory, higher. Glory, glory, higher and higher, higher, higher. When the praise, oh, His glory, glory. Glory, glory, Jesu, ufanele, says, uhlabelela lo mhlabelela ngoba yabona endlela ngidawushumayela ngayo lamhlanje ngifuni bese uvangaza uthi ungathi namhlanje kuqonzene namngqo manje dizame nje uthi obuye esimene ngekuthi uhlabelele lo mhlabeleli
Hey, 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 hey. Hey, wangaba Jesu. Hey. Wasifela. Ufanelwe Jesu. Jesu ufanelwe wena. Ufanelwe Jesu. Yebo Jesu. Jesu ke usuka ngalenye ilanga uyahamba. Naka sahamba ke Jesu lithi iBhayibheli wayekela lenye indlela lebekufanele ukuthi ahambe ngayo. Wasuke wahamba ngalenye indlela leyayinzanyana lekwakumele ukuthi nayidzabula idzabule ekhathe eSamaria. Usuka ke Jesu nakatha uhamba ngalendlela lena nakatha ungenisa la eSamaria ufika la khona akhanza ufika angithi nalishisa la so nalishisa langa uyahamba utongenisa ke ngaseSamaria. Nakata ufika ekhathe edolobheni eSamaria fika endzaweni yemthombo la khona kwakukhelelwa khona emanti la khona kwakhiwa khona emanti. Haleluya. So ke asafikile ke Jesu wavumbukela ngasemthonjeni lo mthombo lona kuthiwa ngumthombo lewawunemlando kwekuthi wembi wabo Abraham wembi wabo Isaka. Haleluya. So ke kuthiwa ke nakata uvumbukela khona Jesu ufike ukhanza khona lo mfati lo lelithi iBhayibheli wathi nje emini wesuka wathatha ingombozi wathatha lokhu kwekukhelele manti nake fika ke lapha yana ke utawuhlangana nalo mfati. Lo mfati nake fika kuye Jesu uthi Jesu mfati ngicela unginathise. Watibeka lo mfati tinqabekelwane Thanza ke magama abazalwane ngisetandivusela kahle ningastress. Thanza ke magama lelithi iBhayibheli wase Jesu yaqala umtshela indzaba takhe wamtshela from A to Z. Hallelujah gameni lika Jesu. So ke lithi iBhayibheli lo mfati wathi angakuva lokho akazange abuke amakhelwane. Lithi iBhayibheli wagijima ngiyasola athi wena le ngombozi wayishela lapho phasi. Gijima Jesu ukonza kuthiwa lo mfati ukonza edolobheni. Nakafika edolobheni uyamemeta uthi buyani nitongibonisa lona lokutshele khona. Uthi buyani nitongibonisa lokutshele konke. Buyani nitongibonisa lokutshele emahlazo abo. Thatha lelithuba bazalwane sivusele bukhona baNkulunkulu, sivusele bukhona bamoya longcwele. Sivusele uNkulunkulu, sivusele bomake bobabe, sivusele bandla basha Sunday school angeke senikhohle madoda. Praise and worship team sanibonani ipendi yonke senivusele egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. What a wow.
Ushatandla ushayela nkulunkulu. Usele bazalwane bona lesabagcina lufifi athi mehlo madala bathi mehlo madala abasho ukuthi mehlo madzala kodwa bathi mehlo madala kaze sakuqina sanivusela bazalwane ngicela nibashele intandla banenge bazangeke nibale nonke kodwa nje nibanenge siyabonga ngasabagcina nyakenye siyabonga ukuthi lamhla bakhona bashayele intandla usele nabo mahlale khona tushayele intandla nani yeloya bani labasha nginikhohlwa ngivile lekwaya lena ukuthi masinyane kuyabonakala ukuthi khwalo kuyiwa khona haleluya ngakaqali kushumayela bomake ngiyathi niyahlangana ngalesibili ndabe ngikhona kulo lesibili ngidonihlola ukuthi nendani ngalo lesibili ngiyahlolana kulamalanga lawulandzela nje ngidobona sengihlola bobabe ngalesingane nganihlola nje kulam Sunday school ngibonithi namhla ngikafunzi ngibonile nje ngoba ngiyanihlola haleluya bomake ngalesibili ndabe ngila ngiyanicela nibe khona nga4 ndabe ngidonihlola nje bomake wonke nje lokumake lokhona la lokuswathi ke bazalwane sesitawubona ke labala bangaphilo ngidzawo ubakhwala bangafuni ukubitwa ngeyouth phinza basibona bomaka labanye abafuni ukubitwa ngeyouth kana basibona bomaka so abuka ke lokuthi sawubuka ukuthi ufolisha ngakuphi uma ngabahlola bobabe bahlolela bomaka nawubuka ke ukuthi bafolisha ngakuphi bo ngoba kude loba semkhatsini phela bazalwa na ungasiye make bani ngibani bani ngisisi na ungasiye sisi bani ngibani ngake asigijimeni ke bazalwane asigijimeni ke ngeval gagasi lekuvangela to come namhla wabona ukuthi uvangele bathi evangelize to become nice haleluya shayela uNkulunkulu tandla kunento lengiyifunza ke babenzinisa la kuwe ungishayela itolo ngilalele kahle ungishayela itolo bekase Big Band emngqwabeni shayele ngabo la kubo 28 ebusuku uthi mfundo solo ngihleli ngedwa la ngithi ngifaka iverse lapho bengambali mbamba usangaba la ngozweni lapho bathi ke bazalwana sekulonitshela imfihlo into nayi kungena embamba awuphushwa bethi ngizinento izathu kuzangani nakabuya mbolala because akalala ibusubonga kuna mina ngiyifunza nje ngicakuya uNkulunkulu ngiyafunza something kukhona letilele emakhati ithi kuyabanza lamhla Saka sami sithi usesekulo enalo uvangeli sanibonani bomakoti bakho bomakoti njani ingomati zase Bethlehem ungiyalungisa nje banene ngawushumela mbamba ngiyiva leno ukuthi iyayaluka ngiyavusela nje sanibonani uvusela ukomiti lonke awanjani khona lapha emakomitini haleluya njani bathandekayo haleluya akasigijimeni ke siyenevini laNkulunkulu tsandzana na Jesu ngathola umusa abazalwane tikhona tonke tinto ngathola madudula ngathola intyamandla ngathola ivangeli la Jesu langihlukanisa lesono langihlukanisa lemikhiba langihlukanisa lendoda abantu abasha langihlukanisa ngisho nendoda abafundisi ivangeli ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni ivangeli Elagu
Hakudala. Hallelujah. Yevangeli lona asikhulula phakamisa iBhayibheli lakho na unalo. Yevangeli awu phakamisa lakho nje na iBhayibheli. Yevangeli lakudala asikhulula. Yevangeli Hallelujah. Skitchen bazalwane. Skitchen. Logo lokuhlele emoyeni wami kulamalanga ekugcina indzaba yeluvangeli lakudala. Hleli kakhulu bazalwane emoyeni wami indaba yendabendala. Batangiva kahle labomake. Nasikhuluma ngendabendala. Sikhulume nganaku lokwendeka lamhla kulamalanga evangelini. Nasikhuluma ngendabendala. Sikhulume nganani ngilamkhibathe elivangeli lethendakala. Bathi uma sike sakhuluma ngendabendala kubuya indzaba bengixoxela abantu labasha intolo ngithi mina makamwethu Friday ngangisuka every Friday ngangisuka kaMziki ngihamba ngetinyawo ngesiphambanweni kupray. Saturday ngimi ngisuka kaMziki ngetinyawo ngiyofundisa Sunday school iphindze ngijoin ikwaya yeyouth. Saturday lo Sunday ngimi ngisuka kaMziki nako ngibuyela esiphambanweni sengiya ku Sunday service. Ndabendala ke le ngakwe kwakwendeka sisuka la kaMziki le siliqofe ngetinyawo semathanjeni siya ku night prayer. Kude imali ekugibela kude. Bathi ngoba kwakufika indaba endala ngoba indzaba lenzala nayifike kahle bazalwane akunakukhonana akunakukhala akunakubalisa uphushwa kulento ngaphakathi.
yafika lento, yafika emshani, yafika lento, yafika kwaphandle, yafika lento, yangikhanza ngihlukubedwa lidimoni lomnye gogo lebethi nakulele ebusuku ngimbona phetha sagina anejwebe angidonsa ledanyini lefika ngoba i-dangerous indaba lekuqala yangaqali ngaJesu. Zabalenzala layifika kahle kuthulula ngisho tikopoti tetiwasho thuleka ngisho tikopoti temande thuleka ngisho tikopoti ngisho imizo iyadzabuka imizo ngoba kufika inzabalenzala. Ukudethwa ngemana salwandle ngoba kufika inzabalenzala. Indabendala nayifike bengingalamaloma last week beka khona nangibanele kwafakaza intombazane nayifakaza yathi ngiyambonga uNkulunkulu ungikhulule edimoni lebugwadla fakaza embi kwelithende ligwele sukuma indodza yathi beningadi bengilapha namhla ngitokusho ngiyavalelisa emadlotini ngiyavalelisa kulapheni sengibuke laJesu fakaza indodza sasinana ngibanele ungifakaza inzabalenzala nayifike kahle ayikushiya njalo ikhanza unemlando wasesonweni ifike ineketha umlando wasekukholweni. Futhi asengidonitshela inzabalenzala bazalwane iguqula timo. Qila amen phela. Inzabalenzala yenda njani bathandekayo? Yenda njani inzabalenzala? Asikhulumeni inzabalenzala yenda njani? Inzabalenzala yenda njani bathandekayo? Guqula tinto. Hallelujah. Nawumukeli noshanda labahando lobusa nawumukeli inzabalenzala awuphilisi noma nawumukeli inzabalenzala iyakucontrola inzabalenzala. Isaiah 56. Isaiah 56 verse number 6. Isaiah 56 verse number 6. Sifuna sikhumbuthaneni bazalwane nse. Bali bazalwane kancane. Funa khumbuta bobabe. Funa kukhumbuta abantu abasha. Kumbute bomakoti. Kumbute bogogo. Kuthi kusene ndawo bazalwane lesayoma kuyo. Bekusona kushonyayo labazane kumnanzi. Sibamba indoda ethu kulamaviki lesuka ku. Bani namhla uthi imoya ngcola sibuyelele. Enzabeni lenzana. Kahle kahle nangake ngibude God's Kingdom Praise Tabernacle. How many of you are sure ukuthi nangathi wasabela mphefumulo uyabidwa unesakhiwe ekhaya? Bangaki? Ngoye kuphela. 2. Uthi nje mina ngiyabuta ngoba ngifuna kushumayela. Bangaki babenzenisa labasho ukuthi nangathi nyalo lokula sondweni libandla liyahlwitshwa bayahamba. Angikhaze ke my sister ngiyalivalelo labanengi babambe lokho. Can we help someone to wala makam? Can we?
asesithi umuntu sisukhuluma ngendzaba naye live abayisho ukuthi sawungena ngemusa lo musa usebenta na usesengala once you close your eyes noma ke esibhedlela mfowethu bafike bakuvale emehlo babuyisa lishit leli mhlophe iphelile indzaba yemusa angiphinde baze bakuvale emehlo kwabuya lishit leli mhlophe indzaba yemusa nayavalwa lo musa phela sikhumbuleni lo musa the same grace we are talking about ngilolo sifundzisa kwekuthi sikudzele kungakholwa siphinde stilumule etingane kwentenya kulo musa ke my sister lokushothi bazalwane indzaba yemusa kwanyala siyifaka kakhulu nyalo sasebenza nyalo haleluya indzaba yemusa siyendishani kakhulu asifaka kakhulu nyalo sendasha sebenza verse 6 betive labati bophelela bona kusimakadze kuthi batemkhonda man bathanze verse 6 Isaiah 56 verse 6 okay it's a mistake 55 verse 6 Kebaba ngitsi ngikhohle funani simakade asene kutholakala bambake phinda funani simakade asene kutholakala funani simakadze asenjani asene kutholakala phinda funani simakadze asene kutholakala mbiteni asesedude lo mubi akayiyekele indlela yakhe lembi nalo khohlakele akayiyekele imicabango yakhe lemibi manini ke bazalwane la lesifunza khona tshela makhelwane funa tshela makhelwane funani simakadze asenjani asene kutholakala nimbite asesenjani asedvudane sibambene nangabe nyalo asatholakala kusho ukuthi ke makenhleko kunemalanga letako la atawubakhashane khona angifila mhlawumbe sihlabela akumnyama mawu khona akumnyama mawukhona Jesu njengoba sithi akumnyama nakakhona kuta emalanga ke makenzisa la khona kutaba mnyama njengoba nyalo sithi ngoba ukhona nako siyabona kuyakhanya shothi kutawufika isikhathi sebumnyama tawufika isikhathi la utathu sekuguleni ulele etansini uthi zwela Nkosi angazweli uthi wahlelwa simo uthi nyanza leyo nkulunkulu angangenelani kude malanga khona la indzaba yemusa iyawususwa kubantu cabanga na uthi ufike esibhedlela unganakwa ngumuntu ngishone kufa kutawususwa sikhashana nawufunza uMshumayeli 12 lithi ke khumbula umdali wakho etinsukwini tebusha bakho angakefike malanga la utawuthi khona kuphila angisakwendi njani angisakujabulela
Sitheni bazalwane, sithe kumfuna simakadze asenekutholakala. Ngakhuluma ngathi shokuthi kunemalanga bomakeletako, kunemalanga bomakoti letako la khona uyobe sekangasatholakala. Kuseta sikhathi sebulukhuni la kutaba mnyama khona emhlabeni. Amos chapter 8 verse number 11. Amos sahluko 8 verse 11. Stothanders. Funda. Verse 11. Inkosi simakadze ithi lalelanda ayeta lapho ngiyawuthumela khona indlala. Bambane. Utsite mfune sithe nje banele ngala uthi ncane. Ayeta emalanga kenyalo. La ngiyawuthumela khona indlala emhlabeni. Asibambeni ke bazalwane. Sikancane. Ayethe emalanga la kutawuba khona nendlala emhlabeni. Ayethe emalanga la khona kudla kuyoba kunengi emhlabeni. Kuyobe sengasabhadalelwa. Kuyobe kutholakala mahala. Bathi la kunendlala letaba khona yelifi laNkulunkulu. Uyothi uyagejema uye eBhayibhelini lakho ukhanzela amapheji lamhlophe. Uthi uyelicingweni lakho ukhanze lebe kubhalwe khona ukuthi siswati iBhayibheli. Uthi uyalivula likutshele ukuthi siswati iBhayibheli has stopped. Kube na exit. Kube bethe na wait till it responds. Noma mndana kithi lamhla ungayitsebesela lenzaba elivangeli but ngicela ukukushela ukuthi ayethe emalanga ebulukhuni emhlabeni, ayethe emalanga ebunzima, ayethe emalanga endlala. Lalithi ke iBhayibheli uyababona labo excuse me banele namhla lothi na uthi oh yosisi yes brother time lekhala iyanqola. Time lekhala iyanqola. Athina kahamba lo sisi wakho nakaphuma nje ekhaya athi bambe ngqi azavete eJerusalem athi hleli njani. Athina kaphuma ahambe bafana ke bashayita ingwela ngoba basangene bashayita ingwela. Lithi ke iBhayibheli ngalelo langa intombi letinhle letinsizwa letinemandla lamhlala ukhuluma inzaba yaJesu bathi awusiyothinthe lapha ethendeni elibovu hambani kulendlu yenu. Lamhla bathola inhloko babheke ebholeni, lamhla bathola inhloko baseshwaleni, lamhla bathola inhloko basemaganwini. Awufike emalanga la lithi kuyoba matima uyabatima wake wakwayibukela na imuvi lebhalo ukuthi World War yemavenpire kuyophithitele emhlabeni bazalwane sewususi umusa. Kuthi wathi intombi letinhle letibukekako lamhla tingenandzaba naJesu, lamhla tingenandzaba nekukholwa, lithi iBhayibheli liyokwehla yobe shaya marathon. Dobe tikwita tiketi tibuyela tishobe liswela kuthiwa kuyobe kushola limayela liyophela limayela kubuye kubebe bese kuyathwebelwana kugijinywa lithi iBhayibheli tiyawukwehla tenyuka
Uthita ugijima uthi la ubheke nasi uhlangane nadoda igijima uthi la ubheke emalomba uhlangane nadoda igijima la ubheka la Vumisa uhlangane nadoda igijima la ubheke yonke indawo kuyagijinywa yohliphi kade itsenze lamantonto lamhla bantontomela ngawo namhla labo excuse me ayobuya phasi kuye emaphaka gijima kuthiwa insizwe edinemandla tshela makhaya insizwe edinemandla mtshela insizwe edinemandla lethi namhlanjena lethi ngathi ekuse awulo chama haleluya lethi insizwe ledinemandla ngalelo langa kuyabuyisa ikhindi kuyophela emabhokhathi kuyophela emajini adzabke emadolweni ngalelo langa kuyobuya ikhindi ngalelo langa nabo bagijima uyobesanga babona labahle angasababona lababi ngalelo langa kuyobe kugijinywa ngoba uyobuphelile umusa emhlabeni dlalela bomakoti labangayifuni indzaba yaJesu namhla nawubatshela sihambe selapha ethendeni bathi siye ngalomfana angasitshela nje umfana ngalelo langa ngoba gijimela la mnyango ethendeni seyingekho indzaba yemusa sesingeke sibaside ngalutho ayade malanga abulukhuna emhlabeni lamalanga lethako atawufikela tintombi atawufikela majaha atawufikela bobabe atawufikela makhehla atawufikela bogogo angefiki lawo malanga isikhathi semusa singakapheli hlanganisa impilo yakho nemuntu uKristu Jesu hlanganisa impilo yakho neluvangeli lemandla hlanganisa impilo yakho nasokuphila ngiyanitshela mina lamalanga lawa wena sisi atawufikela ngisho emantombazane lamhlala zadwale mina nginewe airtime sisi mina nginewe data mina nginewe bus fare mina nginewe mkhero mina ngalelo la uyobumusa sewuphelile emhlabeni kuyobe sekumnyama emhlabeni le ngoma letha kumnyama na ukhona yobe iphelile yobe ngalelo la ingasahlatshelwa ngibona lamalanga afikela ngisho umakoti lamhlala baphekela amadoda kamlanzi athi nakalishayela libhodo kuthi ayisuka uyayithela manhani lento mwa hayi bona nawe fika lamalanga shintsha simo ngisho emakhaya ngoba sekufika emalanga ehlupheka fika emalanga elukhuni fika emalanga ebuhlungu fika emalanga la khona umusa kuyobe sekude uthi ke lo bhalako angefike emalanga la uyothi khona maye kuphila angisakujabulela ikhumbula uNkulunkulu wakho kodwa mina of God singawathola apha emantombazane la ngathi aphila la mhlabeni la akhumbule ukuthi la mhlabeni la setawufika isikhathi sebulukhulu singabathola phi bomake singabathola bomakoti labathathi baphila la bathi isikhathi sekuphila namhlabeni sincane kakhulu funani umdali funani isimakazi asenekutholwa ngalelo langa ngisho laba labafaka ema-airtime namhla basha day in and day out uyobungasabaqabanga nawuvuka ngoba lapha kuyobe sengasalalwa lapha mfowethu lithi bawugijima baye ekuqaleni kwalunye lwandle
bayophethela emkhawulweni lomnyelwane. Lesigibela khona emabhasi siye khona namhla bahamba nga 5+5 bagijima. Bayobese bayakhumbula labanye bathi hey kodwa yakule ngoma yayihlatshwa sigijime sigijime singakhathali singakhatha sigijime singakhathali. Bayobese bafisa ngathi ngasiyamva haleluya but sekude. Azwabanza pastor namhla kuyomsita ngani umuntu bazalwane kuzuza livelonke bani bamshayile tandla bathi ayisuka nini madoda bathi eqineni alahlekelwe kuphila kwakhe. Lalela mlomusha kutakusita ngani kuzuza livumo lwebantu utakusita ngani kushayelwa tandla bathi eqineni wathi kahle wena kuthi impilo yakho naNkulunkulu ayikeni kahle. Takusita ngani kwatiwe mbava ukuthi uyakholwa but thina nawe siyathi kwekuthi ebudlelwane bakho naNkulunkulu abukalungi. Manini phela abantu abasha kusenyafana manini bantu abasha manini thina nawe siyathi kwekuthi nangathiwa uvalwe emehlo namhla ezulwini wena awuyi. Ungifakazi wami phela wena nangathiwa nje namhlanje yaphela imihla yakho. Mina ngiyathatha kahle ezizulu ngeke uthatha kahle kutakusita ngani ukuplease abangani bakho manini bazalwane kutakusita ngani kujabulisa abangani kutakusita ngani kumasaja abantu base kuqineni ulahlekile uphila kwakho. Vele bomakoti kutakusita ngani namhla kokuthi wena vele uyatiwa ngumama uyangikhaza kunjanjanyana vele nje uyatiwa but uthathe kahle wena kuthi budlelwane bakho naNkulunkulu abukemi kahle. Man plus is man wena ungifakazi wami kuthi budlelwane bakho naNkulunkulu abukhophela. Wena nje lokwenda kodaya esondweni shemu uyatiwa but wena wathi kahle ethi nina naNkulunkulu budlelwane bangamka kavene. Not butela bazalwane ave kumnanzi kukhona konke malebona dekwe konke kube nendombatane nje yinye letathi bengisolo ngiye esondweni kodwa lamuhla mbikwana bofakazi mbikwe bangani bami ngifuna bathi kwekuthi mina angisekho emkhambathini wabo thathela Jesu yes khona konke nakubita utela yeah utela ufakaze beningathi bazalwane benginje nginje kodwa kusukela lamhla mina mathanisa impilo yami na Jesu angifuni ukufa angifuni ukuphila kabuhlungu impilo yami ingakanikelwa kumuntu uKristu Jesu ngimthole nje make mbava babe bakhona bomake balenzayo banemashende babe bakhona bomake balenzayo kunemadoda langena ngamasudu amakhwaphela babe bakhona nabomakoti balenzayo bagada bafaka imithi phasa emalwimi bahlafuna ingqabo bahlafuna imbanze ngoba labo bakodle into abathola nje labathi mina engedwa nje kukhona konke mina ngikuhlanganisa na Jesu manje sabakhona amakoti labathi ngithamusi yathiwa nje hawu wahlangana nalasibanibani kukhwale kumele ahambe kakhela kini nobabili
khona manje lengamthwala mbava lataba example kuba bala makoti labakhona embava emene umuntu uKristu Jesu abakhanze make mwele bana bo 20 years so ngiyamthanda uJesu kulolu moya wami afike aphenduke in 2 weeks akhulume ngetilimi in 2 weeks in 2 weeks bamangala shintshe lo makoti ashintshe mbamba lo mendoda bengangelela naye imchithela athanga shintsha lo makoti abone timanga lo mendoda ehamba ethuba lekhaya ayibona ibuya idothi sithandwa sama I'm sorry ngiyaqolisa sengibuyile ngiyadadi ngaba wrong akayikofuna tinzando akayikofuna makhatha akayethi impinteni yindaba yalifangeni abazalwane